Najzanimljivije u ovoj priči jeste da je glavni pokretač izgradnje serpentina bio dr. Josip Mladinov, koji je sagradio kuću ovdje na Obrunku, kuća dvorac sa 4 kipa koje označavaju godišnja doba. On je došljak, 1898. godine došao u Imotski, angažirao se, pravaš, liječnik, ambulantu je imao, svijet ga je jako volio, a veliku je potporu imao u gradonačelniku Josipu Tripalu. Josip Mladinov bio je jako bogat. On je došao u Imotski, kažu, jer je putovao po Europi, bio je bogat. Mogao je pročiti školovanja u mnogim mjestima sveučilišnim, ali se vratio i sad možemo zamisliti što je on vidio tu 1898. godine. Po njegovom nacrtu i uglavnom njegovim novcem napravljene su ove serpentine i ovo što mi danas imamo možemo zahvaliti njemu. Imao sam sreću da sam 1990. godine bio u komisiji za preimenovanje ulica i jedna ulica u gradu je dobila njegovo ime. Na ulazu u kuću dvorac u ambulantu na željenim vratima i dan danas piše njegovo ime J.M. da bi datira iz davnih vremena. Normalno, ne bi on to sam sve mogao. Spomenuo sam Josipa Tripala, koji je tako ponosan bio čovjek. Na sve ono što je radio je s ljubavljom i dičio se s time. To je prenio i na sinove i svoju braću. Između ostaloga, rado se spominjemo i ovog puta jednoga njegovoga, nažalost, grubo ubijenog sina Ljubu Tripala. Ubijen, a bio je član mnogih društava. Jedno od tih društava koje su bilo toliko poznato u Imotskom bilo je društvo Lipa, društvo za poljepšavanje Imotskog i promicanje turizma. On je bio taj koji sve to pokrenuo i napravio velika čuda. A kad već spominjanje turizam, mora spomenuti da je Josip Mladinov pokrenuo 1904. godine turističku djelatnost ovdje i od tada službeno počima turizam u Imotskom. Još je jedna osoba učinila jako mnogo za Imotski i Imotsku krajinu, posebno za Modro jezero. A to je inženjer Boris Hiperborejski, makar sam u nekim dokumentima nalazio da piše Hiperborejski, ali to nije važno. Taj čovjek, on je došao iz Rusije kao ruski izbjeglica 1917. godine nakon onih nemilih događaja koji su se zbili u Rusiji i došao je tu raditi. I hvala Bogu da je došao, jer je odmah okupio mladost oko sebe, okupio je sve zainteresirane koji voli prirodu i uključio se u rad Lipe i surađivao s Lipom, pa je između ostaloga ne samo potpomagao Lipu, nego je on odmah prionuo za rad i počeo je saditi na ove dijelu borove. Pokušali su i gore ispod Baga, ali malo je teže bilo i opet se nekako napravilo da se počelo pošumljavati jer Modro jezero je tada bilo golo, a to se može vidjeti iz starih razglednica. Hiperborejski je bio draga osoba, predraga osoba. Ostao je draga toliko da ga spominju mnogi njegovi učenici koji su bili, pogotovo oni koji su njegova predavanja imali u Splitu jer je prešao kasnije u šumarsku školu, kažu da je u Splitu napravio čuda. To možda mnogi ne znaju. I žena mu je bila ovdje, dakle čovjek koji je animirao imotsku mladost. S ovoga mjesta jako dobro se vide neke pećine. Ona gore u sredini je Vilinska pećina. Ispod je Golubarska, Golubinska ili Golubara. A ovdje, niže, je Boškova pećina. Pa ću posvatiti nešto. Vilinska pećina je najintrigantnija. A zašto? U Vilinskoj pećini od pamtivijeka žive vile. Vile žive duboko unutrini, u posebnim odajama. U te odaje nije mogao svatko doći, samo onaj koji je bio vilenjak. A da bi postao vilenjak, vile ga trebaju ugrabiti i povesti sa sobom ako on to hoće. Jer sile nije bilo. Oni koji su bili svila
se vratiti nakon što bi ih one ugrabile. Oni su išli kući i oni su bili poluvilenjaci. Kako su oni živjeli? Živjeli su tako da nikada nisu odavali tajnu o vilama. I sada u vezi tih vila imamo nekoliko zgodnih priča za koje znamo da su istinite. A evo zašto. Kad bi vile od proljeća pa do jeseni sašle dole na kupanje, one bi došle fino odjevene, lagano, mekano, a onda bi ušle u vodu, počele plesati nage, izašle bi vani, pjevati, vriskati i onda bi se zaželile da netko dođe među njih, neki muškarac. Taj koji je došao, on bi se zabezeknio. Najprije se prestrašio kad bi ga dovele, a kad bi došao dolje i kad bi njih vidio, nije znao za se. I one su se tako postavile da jednostavno u tom plesu, hihotu, veselju i pjesmi da odabere jednu od njih. Njemu nije teško bilo odabrati, jer svaka je od njih bila ljepotica. I šta je dalje bilo, o tome nećemo i sad je samo ovisno da li će on ići s njima i živjeti i biti vilenjak ili će biti poluvilenjak. Da je to istina tako, je to da su vile svoje ljubavnike jako volele. One su njih poštivale i brinile su se. Pa su između ostaloga za svoje odabranike, ljubavnike imale i poseban pripravak da mu nikad ne splasne ljubavni žar. To je takozvani vilinski napitak, a sastojak tog napitka nitko ne zna. Taj napitak se pio tako da su ga ljubavnici pili do 80. godine po bičerin, a poslije 80. po bičerin i pol. Stoga ne čudi koliko Imoćani vole vile, jer to nisu obične vile. To nisu vile sa magarećim nogama i konjskim nogama, nego vile koje imaju ljudske noge, djevojačke noge, jer poznato je, vile nikad ne stare. I oni koji su vidjeli ili su bar čuli po priči, jer moramo naglasiti, vile nisu dopuštale da se o njima priča, samo su dopuštale nekima da o njima kažu riječ dvije. Zato su Imoćani posvetili i u pećinu njima, jer one tamo obitavaju do Rodrini i dolje na ovome putu, drugom putu odozdo, gdje se sječe prvi i drugi put, stavili su jednu oznaku, napisali su Vilinsko počivalo, a to je ispisao majstor Piško. Jer tu poznato je, vile se dođu malo osunčat, dođu malo i prohladi se i proplesati. I normalna stvar da to nije mogao svatko vidjeti, jer onaj koji je vidio, pamtio je to za sva vremena. I jedan događaj koji je vezan za jedan stari imotski slučaj, jedan događaj koji se dogodio. U 19. stoljeću, kraj 19. stoljeća, jedan je stari Imoćanin već u visokim godinama umro, leži na odru i po starom običaju, kako je nekad bilo, skupili su se ljudi, što bi naši rekli stari, čuvali ga, čuva se mrtvaca. Sjedili su, pričali su, kako je ovo već bio stariji, pričali su i veseli stvari. U jednom trenutku na vrata uđe jedna lijepa žena u crnu sa crnim velom koju nikad nitko nije do sad vidio do tada. Ušla je, prekrstila se, naklonila se, stala, nagnula se nad njegovo mrtvo tijelo, poljubila ga u čelo i svjedoci tvrde da mu se na licu pojavio smiješak koji se nije skinuo. Oni su se jednostavno iznenadili, ugodno, a i neugodno, šta je sad ovo? Ona je otišla, oni su preko vrata brže bolje otrčali za njom da vide šta će, ko je ta, a ona je odletjela prema Mudrom jezeru. Nalazimo se pred Boškovom pećinom koja ima zanimljivu povijest i dosta lijepe priče. Naime, kako je nastalo ime Boškova pećina, odakle je to? Ne čudi, jer ovdje blizu živio je Boško, koji je Boško Bilić bio trgovac
koji je ovdje držao koze, tako mi je rekao Fravijeko, to su bile vremena, 19. stoljeće. On je tu držao koze i posao mu je dobro išao. Kažem, ono vrijeme nije bilo serpentina, koze su tu pasle, a da je vezano baš za toga Boška Bilića, povezujem i sa Boškovom murvom koja raste ispred Mladinove kuće, jer je to nekad bio posjed Boška Bilića, koji je kasnije naslijedio Mladinovu i napravio na tom mjestu dvorac ambulantu. Zašto spominjem Boškovu pećinu? U Boškovoj pećini tijekom Drugog svjetskog rata sklanjali su se naši Imoćani od bombardiranja, pogotovo krajem rata, jer tada su saveznici vraćali se s bombardiranja, a koji put sjetili su se i nas ovdje pa su bacili pokoju bombu i normalno narod se morao sklanjati. Imoćani su dolazili tu, a dolazili su i u Dinkovu pećinu gore isto, Dinkova pećina, to je pećina Dinka Nikolića, mesara koji u blizu ima kuću. Sad se vraćam ponovno na ovu Boškovu pećinu. U ovoj Boškovoj pećini rođena je Neda Nenuka Meter, kasnije Nikolić, 1944. godine. Nema vjerodostojnije jezeranke od Nede Nenuke Meter Udane Nikolić. Ovo je njezina osobna legitimacija, prava jezeranka. Ovaj put koji mi sada idemo, to je skraćeni put od Boškove pećine i od ozgo prema serpentinama. 1934. 1935. godine ovaj put su počeli izgrađivati i graditi lipaši, međutim malo je to teže išlo, ali je zato preskočio veliki hiperborijski i ovaj put je završen. Imamo spoj tu sa serpentinama, a isto tako on je Lipi, tom društvu za poljepšavanje Imotskoga, pomogao da se napravi put od velikog puta pa sve gore do Vilinske pećine. Taj je put funkcionirao dobro, urušio se i bolje da se urušio i nikome ne preporučavam da ide tim putem, jer je vrlo opasno. I na to treba upozoravati mlade, jer sve je to napravljeno, puno vrijeme je bilo dobro, a to je za avanturiste, kamen je već pomekšao, puno toga trulo i neka bude ovako kako je, kao što je priroda dalje napravila. S ovoga mjesta puca lijep pogled na Golubarsku pećinu, Golubaru ili Golubinsku pećinu. Zašto je to njezino ime? Zato što su nekada tu živjeli golubove. Golubovi kojih je nekada bilo, divlji golubovi, nažalost sad ih nema. Sasvim gore sa sjeverne strane ima jedna pećina koju ne vidimo iza Čempresa, zove se Top pećina ili Slipara. Puno je slijepih miševa. Ovdje ispod nas, ispod Petrade, male Petrade, a prema velikoj Petradi, nalazi se jedna pećina koja je vrlo zanimljiva, malo je zatrpana, a nju je davno otkrio, ono malo značajnije, pokojni Davorko Barbir. To mi je pričao Zdeslav Pavičić koji je s njim išao jer ovaj je bio stariji i volio je prirodu. Tamo u onim borima koji su sad tako nabujali i krasni, nalazi se jedna pećina koja je, bezimena, ali koristila je za nešto i bila je. A na području Modrog jezera ima 10-ak pećina koje zavređuju pažnju da se o njima kaže par riječi. O tome ćemo kad dođemo na to mjesto gdje su one, jer mi je nekako lakše tada govoriti kad gledam u njih. Ove pećine, one su toliko značajne da su neki mislili, iako nikada nisu povjerili unutra, slušajući samo priču, naročito ova o Golubari, da je povezana sa Crvenim jezerom. Nije povezana. Ona je samo široka, ulaz velik i impresivan. Ulazio sam i ja nekad unutra, a čak i kad se plivalo i tako, i ona je kratka. Kad već spominjemo ovaj dio koji je blizu Golubare, moram spomenuti ovaj Čempres koji je davno zasađen, koji je ravan
možemo ga nazvati jezerski čepres, jer koliko se god puhalo, on se opet vrati, on je uvijek uspravan, kao i svi ovi čempresi okolo. Ovdje vidimo dolje dio serpentina, između druge serpentine odozdo i treće velikoga puta raste posebna vrsta loze od davnine, autohtona, plemenita, crna i bijela loza. Složili smo se, eto mogu reći u mojoj obitelji, da im damo ime Imotska bijela jezeruša, Imotska crna jezeruša. Zato bi dobro bilo da dođu stručnjaci za vinovu lozu, ampelografi, da je ispitaju, imali bi šta ispitati, jer ova loza koja je veći dio godine pod vodom, ko zna kako je došla to, je li nju neko posadio ili kojim god bilo putem, svakako zavređuje da se o njoj kaže nešto više. I da se svakako širi, jer ima se šta širiti. Najvišu razinu vode koju ja pamtim je bilo 1977. godine. Voda je bila s velikog puta spuštala se na ovaj drugi put. 70 metara, osobno mi to nije bilo drago. Crno ispod drača, samo jedan dio bio ovdje gdje se moglo i kupati i sunčati, nije mi pružao neku ugodu. I upravo tada, kad je visina te vode bila tako visoka, sa Harijem Nikolićom sjeo sam na onaj gumeni štramac, kolut u stvari, i išli smo do Golubarske pećine i dodirivao sam vrh. Sigurno, ovi stariji pamte i ranije dane, ali u to doba za 70 metara tokom ljeta ima, to ja ne pamtim, a imam dosta godina. Modro jezero ne nosi uvijek naziv Modro jezero. Od davnine se pamti, pročitao sam, a čuo starijih, i naročito s nekih razglednica da se Modro jezero još nazivalo Veliko jezero, Glavno jezero, Imotsko jezero, Plavo jezero i Modro jezero. Eto, neka se i to znade. Imoćani su uvijek volili Modro jezero. Uživali su, a između ostaloga i skakali su i čak bili, ne čak, nego sigurno bili izvrsni skakači. Kroz povijest ih je bilo mnogo. Ti skakači, oni su imali i izvrstan stil. Najprije što su ovdje bila gimnastička društva u gradu i to su bile laste perfektne, ja sam gledao neke slike, ali neću imenovati da ne bi nekoga zaboravio. To je bila milina. Gledao sam slike između dva rata, a uživo sam gledao poslije Drugog svjetskog rata, jer sam počeo rano ići na kupanje skakače kojih nažalost više nema. To su skakači koji su skakali s visokih visina, po meni od 20 do 30 metara na glavu. Ali kakve su to laste bile? Pa to je zadivljujuće bilo. Ući unutra i ovako izaći, a da im se nikad ništa nije dogodilo. Jedan od tih skakača, kojega ću izdvojiti, je skakao u Mostaru s Mostarskog mosta kao dječak, momčić od 15 godina. Završila je slobodična škola, ekskurzija je išla u Mostar i kad je on vidio da neki skaču u Mostar, s Mostarskog mosta u Neretvu dolje, skinuo je gačice, skočio i on doli, svi su se zabezekljali. To je za njih bilo ništa. To je bio Anić, iz poznate kuće Anića vježbača, i nije čudo, oni su inače hrabri. Rekao jedan, treba biti posebno tuknut da se tako nešto napravi, pogotovo prvi put dolje između onih kamenja, on je to dobro omjerio i iskočio to dolje. To je nešto neviđeno bilo, mislim. A poslije, ovo što pričam je bilo 56. godine. Ja se sjećam i gledao sam te skakače, osobno nisam bio skakač tek tako malo, ali bilo ih je od moje generacije i starijih naročito, skakali su tu i uživali. 1971. godine kao student studentskog društva iz Imotskog organizirao sam natjecanje u jezeru između skakača. 3 puta su skakali, ocjenjivalo se. Žiri je bio strog. Prvi skok je bio onako da se vidi kako će i šta će da omjere, prilike sve kako je, jer to je jako opasno, penja se gore uz one pole, uz one litice,
ali oni spretni o sebe, nije im prvi put. Neću govoriti ko je pobjedio, nije red, svi su bili dobri i ocjene su uvijek subjektivne. Ali skakanje u vodu nastavljalo se i kasnije, isto je bilo natjecanja i to me jako zadivljuje, ali brine da mladi ne bi išli gore u još više visine i da ne bi netko stradao. Osim muškaraca, skakale su i žene. Najpoznatija skakačica je Tatjana Kosanović, koja je ne samo skakala ovdje na glavu i na noge u Modrom jezeru, nego i u Crvenom jezeru je isto skakala, preplivavala kao 17-godišnja gimnazijalka. Tako da Imoćani uvijek imaju vrsnih skakača, bilo ih je, ali kažem, neke sam tek tako izdvojio, a mogla bi ih masu navesti, ali da ne bi se nekome zamjerio, stat ću na ovome.